Evo, sada smo u Zornića kući, Zornića konaku. Predivan ambijent, to je odmah kod Barajeva i u blizini Velikog Borka. To je prava varijanta. Restoran, ima dole veliki hlad. Gore je kuća. Puno finih na polju. Evo, ovamo je imaju magarci, konji za decu, igračke. Evo dole srna. To su razne životinje. Vuk. Ovo je vuk. Psi, konji. Ovo je dole konj. I naravno, ono što je posebno zanimljivo, to je što je nedavno i na Savet dijaspore urađen jako lep konak koji ima 2 nivoa sa prizemljem i sa 20-ak soba i pratećim sadržajem. Preporuka da se dođe, cene su... Evo, samo otvori cenovnik, cene su dosta pristupačne. Evo, možemo da pokažemo cene. Zornića kuća. Evo, možete vidjeti. Evo, ovdje su telefoni. Ovo je adresa. Znači, to je Bačevac. I website. Posmezanje za dijasporu. Jer je u blizini i dom dijaspore, Senat dijaspore u Velikom Borku, na istorijskom mestu. Ovdje je i Vranić, selo Vranić, sa svojim muzejom. Evo, ovo su neke cene. Muzika je dobra, atmosfera, svaka preporuka.